Inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngisukuma nokubingelela ubaba umpostoli noma umpostoli nabefundisi nabanomzane obaba no mama nabasha nabaka Sunday school egameni elihle lenkosi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ezintweni zonke angikhiphe kuzona, ngibona ubukhulu bakhe engilekelela. Kukhona engizothanda ukuveza empilweni yami okwenzekayo ngisemusha ngonyaka ka-70 ngonyaka ka-70 ngangisemusha. Lapho ngimusha uNkulunkulu wangivezela okunye okwenzekayo ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi uNkulunkulu ngangimusha wangipha ukuthi ngibe nomntwana ngikhulele. Kuthe kuhamba isikhathi inyanga sezu-8 kwachitheka inyanga sezu-8 kwadlula kwaya ku-72 u-72 kwadlula kwaya kuyena, kwaphinda futhi kwenzeka kanjalo ngathwala lokho uNkulunkulu ayengipha khona. Kwachitheka futhi ngenyanga ka-8. Ngabona ukukhulu kukaNkulunkulu ukuthi ngithole ukusizakala ngisinde empilweni yami, ngambabaza uNkulunkulu ngenye indlela. Kuthe kusuka lapho ke ngangilele esibhedlela ngo-72. Mangilele esibhedlela bese ngiyabona inkosi bisithathile umphefumulo wami, sengihamba. Ngase ngihambile, ngalithatha uhambo ngisesibhedlela, ngenza umthungo njalo kuzo zonke lezo leyo mnyaka. Wangithatha uNkulunkulu, mengithathile ngahamba sihambe sificana nabanye sificana nabendleleni, sihamba sixoxa konke lokho ngababaza ukukhulu kaNkulunkulu, ngingazi ukuthi ngiyaphi, kodwa ngihamba. Sahamba saze ngabona amadlelo ahlaza. Kwakhona izwi lithi amadlelo ahlaza lawo. Sadlula lapho, masidlula lapho kuleyo ndawo sahamba siwele imfula, sidonse intaba, sahamba kwaze kwathi lapho sesifike endaweni nje eflat kahle. Safika lapho ngezwa izwi lithi manini ulayini njengokufika kwenu. Sami ulayini, mangimi ulayini ngaba unumber 4. Lo oqala kwakhonjiswa indlu yakhe, kwathiwa indlu yakho wena nansi uzonikwa ukhiye ukuthi ukwazi ukuyovula kuyona ungene phakathi. Kwadlula lapho unumber 2 kwathiwa nakuyena nawe indlu yakho nansi ikhonjiswe yakhe. Mayikhonjiswe yakhe kwathiwa wena nanku ukhiye. Kwafika kunumber 3. Makufika kunumber 3 kwathiwa wena uzonikwa ilokhuzana, indlu yakho nansi uzonikwa ukhiye ukuthi ukwazi ukuyovula ungene kuyona. Kwafika kimina, makufika kimina kwathiwa indlu yakho nansi, kodwa ke isikhathi asikafiki sokuthi uthole ukhiye. Awuphindele emumva ke lapho uphuma uqhamuka khona.
ngahamba ke ngaphindela emuva ngihudula inyawo ukuthi hawu mina ngangaphumelela nginokhono onjalo. Ngahamba mangihamba lapho ngaphapha ngathola ngiphaphama. Hawu kanti ngiyaphupha. Hawu kanti kwenzekani Nkosi yami? Leyo nto uNkulunkulu wangikhumbuza khona. Kuthe kuhamba isikhathi mase kuhamba isikhathi njengoba nje sekunje manje kulo nyaka kwaku72 entweni zonke engangihlangabezana nazo ezinzima ngabona amandla kaNkulunkulu engikhipha nje engizenzela isikhali engikhipha nje engangihlangabezana nakho okunzima engingeke ngikwazi ukuchaza ngoba ngangiyichaza uNkulunkulu wangibeka nje endaweni lapho kufanele ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphephe angiqhanikele lokho uNkulunkulu adlulise angidlulise angivezele okunye kanjalo kuningi engekubale kodwa ilokhu okusenhlizweni yami kuthe manje mase kunje la eBrentini yaseBamshel ngase ngiyibuka leya ndawo ngithi hawu ngayibuka hayi kwadlula lokho. Kuthe mase ngilele kwase kukhona izwi elithi uyabona ngesikhathi unganikwanga ukhiye wena wawubuyiselwa lokho okwenzile. Hawu ngambabaza uNkulunkulu ngenye indlela ngathi hawu Nkosi bengubani-ke mina Nkosi yami ngize ngibuyiselwe lokho okukhulu kangaka engazi. uNkulunkulu unezinhlelo zakhe azenzayo empilweni yomuntu futhi kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu ezintweni zonke aqondanisa nazo umazi uNkulunkulu futhi uqondanisa nakho ngoba efuna ukubona ukuthi uzonqoba yini kuleyo nto oqondene nayo. Ngisho umncane ngisho umdala lokho oqondana nakho uNkulunkulu ufuna ukukwazi ukuthi uzokwazi yini ukudlula kuleyo ndawo kuleso sikhathi akunike khona ukuthi ukwazi ukuthi ufeze wenze njengoba kuyintando yakho uNkulunkulu. Ngambonga uNkulunkulu ngenye indlela ngathi hawu kanti kunjalo inkosi yangibuyisela lokho ndababaza ngendlela esimanga futhi ngiyamethemba uNkulunkulu ezintweni zonke. Ngithi inkosi iyisimangaliso ngiphakamisa udumo ngithi Nkosi yami ngiphe njalo ukunakekela ngibe nawe ngeyikhathi zonke ngibe seduze nawe ngokwenza engikwenzayo ungihlelele baba sezulwini konke Nkosi ngikubeka ngokwethemba wena njalo uyithemba lami ngeyikhathi zonke nginika wena udumo. Bese kuthi ke futhi ngolesihlanu lo ngaphatheka lona lolwayizolo ngaphatheka kwanzima. Hayi ngabona ukuthi cha iyalwimbi ngabona ukuthi ngigula kungalale kungenzeke lutho. uNkulunkulu wangenzela isimanga ngathi hayi ngeke kodwa ngiye esibhedlela ngoba esibhedlela ngizofike ngilaliswe ngingakwazi ukuthi ngizela ngoba ngase ngizwile ukuthi la kuzobe kukhona ubaba umpostoli uNsibande. Ngathi ngeke ngiphuthelwe lokho ngaya kudokotela oyiprivate ngaya kuyena wangenzela lokho angenzela khona kodwa ngiphakamisa ukukhulu kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu waveza ubukhulu bakhe. Ngabe angikwazi ngisho ukwenzani kodwa uNkulunkulu uney'nhlelo zakhe. Ngiyakwazi ukuthi ngihambe ngizela ngizozwa izwi likaNkulunkulu ngimphakamisa ukumbonga lokho anginike khona ukuthi ngikwazi ukumlalela ngizwe izwi lakhe. Kodwa ngabona ukuthi yimpilo uNkulunkulu afuna ukuthi nginqobe uSathane afuna ukuthi ngingaphumeleli. Ngathi hawu ngiyaye uNkulunkulu wangihlelela ngaphumelela. Ngiyambonga uNkulunkulu ngenye indlela ngiphakamisa ubukhulu bakhe ezintweni zonke engihlangabezana nazo. Ngithi uNkulunkulu uyisimanga empilweni yami ngiyamdumisa uJesu Kristu inkosi.